njengoba ngisho ke abafundisi Ube ngayo. masibanika lamandla lawa sibanikezela ukuthi noma umfundisi angathatha amanzi awathele kuthulitha awakhulekele Yeah. athathe lamanzi maqedwe wakhulekela awathele esandleni akuthele ngawo lapsweni athi kusukela namhlanje ngithi wena izinto zakho ziyoba kanje nithi manifika vele ekhaya noma nihlale 3 days lamanzi lawa lokageza ngawo lo muntu bese kuyatshintsha lesimo. Yiwo lawo majaji sisuke sebenzisa amajaji lokunikeza abafundisi lawo mandla lawo abese abafundisi uzwe kuthiwa bathi banani yini ngesilungu bathi anointing oil. Oh, that's good man. Leyo anointing oil leyo isukele ikhulekelwa yilo mfundisi ngale zandla zakhe ngoba lezandla zakhe suke kukhona izinto esizifakela akho moya ongcwele osuke ubehlele lapho. Akho moya ongcwele osuke wehlele phezulu kwalawo mafutha lawo ngoba lamafutha lawo abokuqala bawathenga ezitolo akhiwa ngabantu. Angazi ukuthi uNkulunkulu ke bese sokwahlisela lena noma uyabona bese kuphambana lapho kodwa iqiniso selingekho lapho kulabafundisi. Yingoba sibanikeza lamandla ukuthi bakwazi ukuthi batshintshe leso simo salomuntu leyo ngokukhuleka kuphela nje akhulekele lento athi uyayibusisa. Yingakho nakimi mawufika uzolanda umuthi ngiye ngithanda ukuthi mase ngiuhlanganisile uyangizwa mkhulu bese kuba yimini ovalayo lo muthi ngisuke ngiubusisa lo muthi ukuthi mawuhambe lo muthi uyokwenza lento le wena usuke uyifisile.